Monisco yibukije umutwe wa M23 ko igihe yahawe cyo gusubira mu birindiro byayo cyamaze kugera. Monisco yatangaje ko iki ari cyo gihe ntarengwa M23 yahawe kugira ngo ibe yavuye mu duce yigaruriye isubire mu birindiro byayo bya kera biherereye mu gace ka Sabyinyo Isarambwe. Ni Monisco ikomeza ivuga ko biri mu rwego rwo kubahiriza no gushyira mu bikorwa imyanzuro yo ku itariki ya 23 Ugushyingo 2022 yafatiwe mu biganiro bya Rwanda n'abakuru b'ibihugu mu karere k'ibiyaga bigari byari biyobowe n'umuhuza Joao Lourenço uyobora Angola washyizweho n'umuryango wa Afurika y'Unze Ubumwe. Monisco ariko yongeyeho ko iki cyemezo kitareba M23 gusa kahubwo n'indi mitwe twaje intwaro y'abanyamahanga nabo kibareba n'abene gihugu irebwa n'iyo myanzuro nayo igomba gushyira intwaro hasi mu rwego rwo kubahiriza iyo myanzuro no gushyira mu bikorwa iyo myanzuro. Ati iki ni cyo gihe ntarengwa M23 n'indi mitwe twaje intwaro yahawe. Iyi mitwe yose igomba guhita yubahiriza ibyo isabwa n'imyanzuro ya Rwanda, igashyira intwaro hasi ndetse igatangira gukurikiza gahunda yo kwamburwa intwaro no gusubizwa mu buzima busanzwe. M23 nayo igomba gusubira mu birindiro byayo bya kera. Monisco yongeyeho ko ishima cyane ibiganiro biheruka guhuza Uhuru Kenyatta na M23 i Mombasa ngo kuko bigaragaza ubushake bwa M23 mu kubahiriza no gushyira mu bikorwa imyanzuro ya Rwanda na Nairobi mu rwego rwo gukemura ibibazo binyuze mu nzira y'amahoro y'ibiganiro. Nubwo bimeze bityo ariko muri Rucuru barikanga ko M23 yakongera kugaba ibindi bitero ibintu bikongera kumera nabi cyane. Societe civile ikorera mu Tetwari ya Rucuru ivuga ko umutwe wa M23 ushobora kuba uri mu migambi yo kugaba ibindi bitero ukaba wakigarurira ibindi bice muri Tetwari ya Rucuru nk'uko wabigenje muri iyi minsi. Iyi societe civile ivuga ko mu duce tugenzurwa na M23 muri Rucuru hari kugaragara urujya n'uruza rw'abarwanyi ba M23 bava mu duce tumwe berekeza mu tundi bagamije kongera umubare mu duce ugenzura duhana imbibi n'utundi duce tugenzurwa na FARDC. Bakomeza bavuga ko abarwanyi benshi ba M23 bari kuva mu gace ka Nyamirima muri groupement ya Binza bakajya kwirunda mu gace ka Kisharo. Bongeraho ko no mu gace ka Kiwanja umubare w'abarwanyi ba M23 uri kwigenda wiyongera ndetse ngo hari no kugaragara abarwanyi benshi ba M23 bari gukora amarondo adashira buri munsi umunsi ku munsi ariko bakaba ngo batazi intego ya M23 muri ayo marondo. Iyi societe civile yatanze impuruza ivuga ko bishoboka ko M23 yaba iri gutegura ibindi bitero bikomeye cyane mu rwego rwo kwigarurira ibindi bice muri Tetwari ya Rucuru ndetse ikaba yakwambuka ikagera no muri Masisi. Iyi societe civile natangaje ibi mu gihe umutwe wa M23 uri muri gahunda yo kuva mu bice bigaruriye nyuma y'Ikibumba na Rumangabo mu rwego rwo kubahiriza imyanzuro ya Rwanda na Nairobi. Ariko abanyekongo bashyigikiye ubutegetsi bavuga ko M23 iri kujijisha Kongo yaba muri Kibumba na Rumangabo hakiri abarwanyi ba M23. Ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano muri Sazo bwa Kongo Kinshasa kandi Monisco zatangaje ko umutwe wa Kodeko ukomeje kwica abaturage bo mu ntara ya Ituri. Ubutumwa bwa Bintu Keita umuyobozi wa Monisco yavuze ko umutwe wa Kodeko wagabye ibitero bitandukanye mu ntara Ituri bitama na civile bagera kuri 18 abandi barenga ibihumbi barahunga. Ubu butumwa bukomeza bavuga ko abasivile ba Monisco batangiye igikorwa cyo kubungabunga umutekano mu gace ka Dorodoro muri Ituri mu rwego rwo kugarura ituze n'umutekano n'amahoro. Umutwe wa Kodeko numwe mu mitwe ivugwaho gufatanya na FARDC kurwanya M23. Bikomeje gutuma rero benshi bibaza impamvu igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC gikorana n'imitwe ikomeje kwica abene igihugu. Ese iby'umutekano muke urangwa mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bizarangira gute? Ibintu ko birushaho kugenda biba bibi cyane hagati y'inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC mu mirwano ikomeje guhanganisha impande zombi. Umutwe wa M23 ukomeje kugenda ushinja igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC gufatanya n'inyeshyamba zakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 arizo FDLR ngo zikaba zikomeje no koreka imbaga cyangwa se guhohotera abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda na cyane cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi, zikomeje kwica urubozo kuko harimo n'abacibwa imitwe ngari bazima, imitwe igatabwa mu bibuga hagati ku manywa y'ihangu. Imirwano rero uko ibintu byose bigenda bivugwa niko iri kugenda irushaho kuba mibi cyane, aho FARDC ifatanya n'ubundi n'izo nyeshyamba za FDLR yewe ikanafatanya na Mai Mai cyane cyane, ariko hari n'indi mitwe nka Kodeko na
Durunana n'indi mitwe nubwo iyo ngiyo ibiri ariyo FDL na Mayimanyatura ariyo yiganza ku mirongo y'urugamba iyo bahangana na M23. Ubu rero ikiri kuvugwa nta kindi ni imirwano yongeye kuba mibi cyane muri teritwari ya Rucuru, bitandukanye nuko byari byifashe mu minsi yashize. Harashize iminsi nk'ibiri hasa naho hari agahenge, nta mirwano ikomeye cyane iba, nubwo yari kuba ariko yasaga naho idafite imbaraga nk'iri kuba muri uyu munsi. Iyi mirwano rero iri kubera mu gace ka Bwiza n'ubundi biravugwa ko iyi mirwano ije nyuma yaho M23 yambuye imbunda cyangwa se intwaro nyinshi igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba ari gufatanya muri iyi minsi zirimo FDLR. Ibirwanisho byinshi ngo bikaba byasigaye mu mutwe ku mutwe wa M23 muri iyi mirwano yaberaga ahitwa Ibweza, ngo hari amasasu n'urusaku rw'imbunda bikomeye cyane, ngo hari mu gitero cyagabwe ku mutwe wa M23 nyuma y'uko FARDC itangaje ko itazubahiriza amasezerano ya Rwanda ndetse ngo inahure n'umutwe wa M23 ngo bishare ku meza amwe bagirane ibiganiro. Ibyo yahereye kera ivuga ko uyu mutwe ari uw'iterabwoba bityo ko batakigera baganira, ngo rero ngo ntiyashobora kwemera inzira y'ibiganiro, ahubwo bo ngo bafashe umwanzuro bafatanyije na FDLR kugaba igitero gikomeye cyane ku birindiro by'umutwe wa M23 birahitwa Ibweza. Kugeza ubu rero muri aya masaha nyuma y'uko nyine M23 biri kuvuga ko yambuye FARDC n'izo nyeshyamba ibirwanisho, ubu biravuga ko yongeye kubura imirwano ngo ikaba imeze nabi cyane mu gace ka Bweza n'ubundi ahaberaga imirwano ku munsi w'ejo, akaba ariho hongeye kubera indi mirwano ikomeye cyane. Ni ibice bimwe na bimwe M23 yari yimuriyemo ibirindiro byayo, aho byavugwaga ko yashakaga kwerekeza Igoma cyangwa se muri teritwari ya Masisi kugira ngo ibe yakigarurira ibyo bice bibiri ibyongere ku gice cyabunagana imaranye amezi arenga 7 kiri mu maboko yawo, byarananiranye kugira ngo FARDC ikigarure mu maboko ya Leta Kinshasa. Imirwano rero irakomeye cyane, uyu mutwe wa M23 udapfa kwisukirwa na FARDC uko bigaragarira mu mirwano bagiye bakorera mu bice bitandukanye haba muri teritwari ya Rucuru ndetse no muri teritwari ya Nyiragongo. Ni nako byongeye kugendekera iki gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC kuko ngo kiri gutakaza abarwanyi bacyo benshi mu mirwano iri kubera ahangaha Ibweza. M23 nubwo nta makuru menshi yatangaje, ariko umuvugizi wayo mu bya gisirikare Major w'Ingoma mu mirwano igeze hagati nibwo yatangaje ko uyu mutwe wa M23 icyabateye uburakari bukomeye cyane ari uko FARDC iri kwanga inzira y'ibiganiro kandi M23 yo iri gushaka kubahiriza ibyavugiwe mu biganiro bya Rwanda na Nairobi, igahagarika imirwano. Ikaba yaratangiye kuva mu duce tumwe na tumwe yari yarigaruriye turimo igice cya Rumangabo ni ikigo cya gisirikare Leta yari isanzwe ibamo, ariko kikaza kwigarurirwa n'umutwe wa M23, yewe ikanatanga igice cya Kibumba ikagikikiriza ku mugaragaro ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba SRF. Habanje no kuba ibiganiro byabereyemo byari birimo abayobozi mu ngabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba SRF. Ibiganiro bikaba byarabereye ahitwa Ikibumba ubwo M23 yatangiraga kuva muri ibi bice. Icyatero uyu mutwe wa M23 ngo nuko nyine FARDC itari kwemera iyo nzira y'ibiganiro kugira ngo amahoro n'umutekano n'ituze bigaruke mu Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ahubwo ngo ikaba iri guhitamo inzira y'intambara nk'ibyo yatangaje ku munsi w'ejo mu itangazo yashyize ahagaragara, yashyize hanze rivuga yuko itazegera ihagarika imirwano na gato, ahubwo ko ngiye kurushaho kaza imyitozo mu guhangana n'umutwe wa M23 kugeza ngo bavuye ku butaka bwa Kongo Kinshasa ngo bagasubira i Kigali, nk'uko bo bashinja uyu mutwe kuba ufashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo u Rwanda rwahakanye inshuro nyinshi ko ntaho ruhuriye n'ibibazo bibera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ko M23 ari abanyekongo baharanira uburenganzira bw'abanyekongo bagenzi babo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeza guhonyorwa nkana n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC ndetse n'izindi nyeshyamba zirimo FDLR, ariko Leta irebera ntigire icyo ibikoraho, ndetse bakanashinja Perezida Felix Antoine Tshisekedi kuvunira ibiti mu matwi cyangwa se guceceka ntagire icyo akora, nyamara ngo abantu bakomeje kwicwa urubozo. Nibyo byatumye rero M23 yongera guhaguruka kuva muri 2021 ikemera kubura imirwano yihanganishije na FARDC kugeza amagingo aya ikaba itarava kwizima, ahubwo ikaba yarakomeje kugenda izimbere ku mirongo y'urugamba ikerekana aho ibera akaga cyangwa se ubutwari bwayo aho buherereye. Ibi rero kuva bakongera kubura imirwano muri 2021, General Sultani Makenga indwanya kataraboneka mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba akaba ari nawe rero muri iyi minsi uri gutoza inyeshyamba z'umutwe wa M23 ku mirongo y'urugamba mu guhangana n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC mu mirwano iri kuba muri iyi minsi. Mu makuru rero yamaze gutangwa atugeraho hano nuko ngo hari indwanyi ikomeye cyane mu basirikare b'inyeshyamba za FDLR yaba yaguye muri iyi mirwano iri kubera Ibwiza, akaba yarashwe na mudahushwa w'umutwe wa M23, nubwo nta mazina arashyirwa ahagaragara aratangazwa, ariko biravugwa ko yarashwe mu masaha ya saa sita z'amanywa. Kugeza ubu ngubu ngo umurambo we ukaba ukiri mu maboko y'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Inkuru imaze kutugeraho
ituruka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ni inkuru itari nziza, ni inkuru y'akababaro iri kuvugwa ku muntu ukomeye cyane wari usanzwe wahoze ari vice perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu ibintu bikaba bitifashe neza cyane kuri uyu munyapolitike wari usanzwe ukomeye. Kuri ubu rero amakuru yamaze kutugeraho nuko ibintu ngo byaba bimeze nabi cyane mu gihe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru nje kukuramburira mu kanya gato. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ntabwo ibintu byoroshye ku banyapolitike cyangwa se abandi bantu bakomeye cyane, haba mu ngabo za leta ya Kongo FARDC yewe cyangwa se no mu banyapolitike bakomeye afite izina cyangwa se abo tuvuga ngo bavuga rikijyana mu myanya ikomeye, mu baminisitiri, mu badepite, mu basenateri, aho hose ari kugenda habamo impinduka zikomeye cyane muri iki gihe amatora y'umukuru w'igihugu yegereje, aho perezida Felix Antoine Tshisekedi uri ku butegetsi azahatana n'abandi banyapolitike bakomakomeye barimo nk'uwitwa Moise Katumbi usanzwe nyine ari umunyapolitike ariko akaba afite n'agatubutse cyangwa se amafaranga menshi. Ni mu gihe kandi imirwano ikomeye cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho igisirikare cya leta FARDC gihanganye n'inyeshyamba z'umutwe wa M23, kuko abasesengura ibya politiki cyangwa se ibibera muri Kongo Kinshasa abenshi niho babihera bavuga ko perezida Tshisekedi yaba afite ikikango, bivuga ko ariyo mpamvu yaba ari kugenda hindagura abayobozi mu myanya ya politiki cyangwa se bamwe akagenda nabirukana ku butegetsi, kuko nyine mu minsi yashize yahinduye guverinoma hafi ya yose, abagize abaminisitiri hafi ya bose bagenda bahindurwa hajyamo abandi bashya. Abenshi rero ngo akaba barakekwagaho ko bakorana n'inyeshyamba za M23 mu kumena amabanga y'igihugu cyangwa se mu gushaka guhirika ubutegetsi buriho bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ni nako rero muri aka kanya hamaze kuvugwa inkuru mbi cyane ku wahoze ari vice perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko wenda mbere yuko nkuramburira iyi nkuru nubwo ibabaje kuyivuga bisa naho bigoye, nyuma yuko guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ishyize hanze itangazo rishinja umutwe wa M23 kudashyira mu bikorwa imyanzuro yafatiwe i Rwanda. Uyu mutwe wavuze ko ahubwo Kongo ariyo ikomeje kurenga kuri iyo myanzuro. Itangazo ryashyizweho umukono na minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Christophe Rutundura, ryasohotse ku munsi w'ejo, riravuga ko umutwe wa M23 ubeshya ko wavuye mu bice bya Kibumba na Rumangabo ngo nyamara ukaba ukomeje kubigenzura. Uyu munsi kandi nabwo umutwe wa M23 nawo washyize hanze irindi tangazo ryamagana ibyatangajwe na guverinoma ya Kongo Kinshasa. Iri tangazo rigaragaza ko uyu mutwe wa M23 warekuye mu buryo bwuzuye agace ka Kibumba ndetse n'ikigo cya gisirikare cya Rumangabo, kandi ko ibyabaye ku matariki ya 23 Ukuboza 2022 ndetse ko no ku ya 6 Mutarama 2023 nabwo byabaye. Namakuru rero ari kugenda atugeraho, ndagira ngo wenda mukanya nkubwire inkuru iri kuvugwa kuri uyu vice perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko mbere ho nkubwire amakuru ari no kuvugwa kuri uyu mutwe wa M23. Uyu mutwe rero uvuga ko ahubwo guverinoma ya Kongo Kinshasa n'igisirikare cyayo bifatanyije n'imitwe irimo FDLR ngari bo bakomeje kurenga kuri iriya myanzuro ya Rwanda na Nairobi yasabaga ko habaho guhagarika imirwano, ahubwo hakubarizwa inzira y'ibiganiro kariyo yatanga amahoro n'ituze kurusha gukoresha umunwa w'imbunda nk'ibiri gukorwa muri iyi minsi. Iri tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa M23 mu bya politike ni Lawrence Kanyuka, riragira riti guverinoma ya Kongo Kinshasa ifatanyije n'ubufatanye bwayo ntigeze bahagarika imirwano nk'uko byemejwe muri iyi nama. Ubwihuze rero bukomeje kugaba ibitero ku birindiro byacu binyuranye, kandi natwe ntabwo tuzicara ngo turebere abaturage bakomeze kwicwa. M23 yamaganye ibyatangajwe na guverinoma ya Kongo Kinshasa nyuma y'uko u Rwanda narwo rubyamaganye kuri uyu wa 19 Mutarama 2023 rugashyira hanze itangazo ruvuga ko ibyatangajwe na Kongo Kinshasa bihabanye n'ukuri, kandi ko iki gihugu gikomeje kugaragaza ko kitifuza ihurizwa ry'imyanzuro yo gushaka amahoro. Guverinoma y'u Rwanda kandi yo yavuze ko ibikubiye muri iriya tangazo rya guverinoma ya Kongo Kinshasa ngo bigaragaza ko hari gutegurwa ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Wabaye vice perezida muri Kongo Kinshasa yahuye n'uruva gusenya ku kibuga cy'indege n'umunyapolitike Azarias Ruberwa wigeze kuba vice perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yangiye kuva mu gihugu ubwo yarageze ku kibuga cy'indege asubizwa iwe igitaraganya. Ni Maître Ruberwa Azarias Manywa yahuye n'uruva gusenya kuri uyu munsi ubwo yarageze ku kibuga cy'indege cya Njiri agiye hanze y'igihugu, ngo mu gihe we yarazi ko agiye kugenda nk'uko bisanzwe yatunguwe no kubona abashinzwe ubutasi batanze itegeko ko atagomba kuva mu gihugu. Amakuru aravuga ko Maître Ruberwa Azarias Manywa yaragiye muri Leta Zunze za Amerika mu mihango yo guherekeza umwe mu bo mu muryango witabye Imana. Uyu mugabo wigeze kuba umuyobozi ukomeye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo muri iyi minsi ari kugaragara mu bikorwa byo kurwanya
kurwanya akarengane n'itotezwa rikorerwa abanyamurenge cyangwa se abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abatutsi by'umwihariko. Ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa baramushinja kuba inyuma y'umutwe uzwi nka Twirwaneho washinzwe n'abaturage bagamije kwirinda akarengane gakorerwa abanyamurenge. Abanyamurenge ni bamwe mu baturage bibasirwa n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, Maimai Nyatura, Codeco n'indi nka Red Tabara. Azarias Ruberwa aherutse kwakirwa na ambasaderi w'Ubudage muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Dr Olivier Sinakambag wamwijeje ubufasha. Ni igitendo cyangwa se igikorwa gikomeye inyeshyamba z'umutwe wa M23 ziri gukorera muri teritwari ya Rutshuru. Muri iyi minsi inyeshyamba za M23 ziri kugenda zihindagura ibyemezo ziba zafashe. Mu minsi yashize zarekuye igice cya Rumangabo, igice zarigaruriye zimaranye amezi hafi 5 zigisubiza ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EACRF byari mu rwego rwo kubariza amasezerano cyangwa se ibyavuye mu myanzuro ya Rwanda na Nairobi mu biganiro byagiye bihuza abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse yewe no muri Kenya ho hanahuriyeyo imitwe y'inyeshyamba irwanira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mashyamba yaho harimo imitwe ibarizwa muri iki gihugu ndetse n'imitwe isanzwe ituruka hanze yo nubwo yo ititabiriye muri kiriya gihugu cya Kenya. Ubu rero haravugwa ko M23 nyuma yo kuba nyine yarekuye icyo gice cya Kibumba ikaba yaranarekuye yewe n'igice cya Rumangabo cyari n'ikigo cya gisirikare ikabisubiza umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC kugira ngo ingabo zawo arizo zigenzura ibyo bice. Biravuga ko iri kugenda ihindagura ibyemezo uko bukeye nuko bwije kuko byavugwaga ko igiye guhagarika imirwano burundu yewe ikanareka ibice byose yafashe kugeza no ku gice cya Bunagana, umujyi ukomeye cyane, umujyi nyambukiranya mipaka imaranye igihe kirekire cyane yarawambuye igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ubwo barwanaga kuva imirwano yakongera kubura ikarishye cyane muri 2021 kuva rero kugeza amagingo akaba yararushijeho kugenda imirwano ikomera cyane. Niko rero umunsi ku munsi niko rero ibintu byenda bihinduka muri uyu mutwe wa M23. Uyu munsi wumva ngo yarekuye ibi bice, ejo kumva ngo ahubwo yafashe utundi duce dutandukanye, ikaba imaze kwigarura uduce tugera muri 23 twose muri teritwari ya Rutshuru, yewe iri no kototera Nyiragongo. Ikaba binavuga ko yaba ishaka gufata umujyi wa Goma cyangwa se igafata Imasisi nk'uko imirwano iri kugenda ibigaragaza, kuko imirwano myinshi iri kugenda yerekeza muri bice byombi, haba Igoma haba ndetse n'Imasisi, kuko ahangaha Igoma ho inaherutse kuhicira abacanshuro b'Abarusiya bari mu itsinda rizwi nka Wagner Group bari gufasha cyane igisirikare cya leta ya Kongo FARDC muri iyi minsi mu gutoza igisirikare FARDC ndetse n'inyeshyamba bari gufatanya muri iyi minsi zirimo FDLR na Maimai Nyatura, ariko ibintu bikaba byarushijeho kugenda biba bibi cyane. Ubu rero amakuru atugezeho muri aka kanya avugwa kuri izi nyeshyamba za M23 nuko Rutshuru wongeye kugira ikindi gikorwa zakorera. Umuyobozi wa kimwe mu bice bigize teritwari ya Rutshuru mu gace kitwa Bambo yatangaje ko abarwanyi ba M23 ngo bakajije ibirindiro byabo byegereye ahitwa Itongo, Murimbi, Kishishe, Bwiza, Mabenga, Rwindi no ku gasozi ka Nyundo muri Kibumba. Ibikorwa byo kukaza ibirindiro ngo byatangiye guhera kwa gatanu w'icyumweru gishize nk'uko umunyamakuru wacu hatubereye witwa Bernard ndetse bikanemezwa na Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye ikorera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo babitangaza. Ubuyobozi bwo muri aka gace rero buvuga ko hari ibimenyetso by'uko uyu mutwe wa M23 waba uri kwitegura imirwano ikomeye cyane ushobora gutangira igihe cyo cyose, bikabera muri intara ya Kivu y'Amajyaruguru bitewe nuko ngo imyitozo bari kwakorera idasanzwe. Na makuru atugeraho avuga ko ubu ngubu imirwano ikomeye cyane ndetse mu myitozo bari gukora noneho bagaragaye bambaye imyambaro mishyashya itarigera ikoreshwa ku mirongo y'urugamba. Ababirebera muri iki gice rero baravuga ko abarwanyi ba M23 ngo bashaka gufunga umuhanda uhuza Goma na Sake ngo bagafata ahubwo ahitwa Somiki, uyu kaba ari umurwa w'agace ka Kibirizi na Kicanga, bagakomeza ngo bagafata ahitwa Kirorirwe, bagakomereza mu bice bikungahaye ku mabuye y'agaciro by'ahitwa Rubaya. Ku rundi ruhande ariko ngo nta mirwano ikomeye iheruka muri kiriya gice cya Rutshuru. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zo zitangaza ko kari agahenge ngo gashingiye kuyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro y'u Rwanda yabereye muri Angola nyine i Rwanda, yarayobowe n'umuhuza Joao Lorenzo uyobora Angola wanashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gukemura ibibazo byabaye karande mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa bihora bizurungutana bikaba urudaca umunsi ku munsi kumva byagiye bihinduka biba bibi cyane. Biravugwa rero mu gihe amasezerano ya Rwanda aramwe mu miti yaciwe mu rwego rwo gushakira umutekano Repubulika Demokarasi ya Kongo, nyamara amasezerano leta ya Kongo Kinshasa ikaba itarigeze iyaha agaciro ahubwo ikagaragaza ko ifite inyota y'intambara. Ubwo umuvugizi w'iki gihugu yatangazaga ko bakwiriye guha isomo M23 agaca amarenga ko bifuza gutera u Rwanda ngo ruyihisha inyuma. Abategetsi bo muri iki gihugu bakunze kumvikana bavuga ko bakwiriye gutera u Rwanda ndetse bagahamya ko bagomba guha
isomo M23 n'u Rwanda ngo ruyihishe inyuma mu bikorwa byayo, ngo bakayisubiza iyo yaturutse i Kigali. Ibi bakunze kubivuga bemeza ko M23 gifashwa n'igihugu cy'u Rwanda, nyamara ibu Rwanda rukaba rwarabihakanye inshuro nyinshi kuva na kera. Mu magambo ye Christophe Rutundura ni minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Kinshasa, ku munsi w'ejo yatangaje ko M23 n'u Rwanda bakwiriye ibihano kandi agaragaza ko biteguye gutanga ibyo bihano. Uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23 wasabwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bari bateraniye i Rwanda muri Angola ko basubira inyuma ndetse bakarekura ibice byose bafashe. Uyu mutwe ariko nawo watangiye gushyira mu bikorwa imyanzuro, dore ko batangaje ko nubwo iyi nama batari bayitumiwemo bazubahiriza ibyo basabwa muri ka karere kabo kagarukemo amahoro. Izi nyeshyamba za M23 zahereye ku kigo cya Rumangabo na Kibumba mu gutanga ibice bari barafashe babihereza ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EACRF nk'uko byari byumvikanyweho, ariko FARDC yo ngo yakomeje kugaba ibitero byayo kuri uyu mutwe, ibintu byagaragaje ko kugarura amahoro muri aka karere leta ya Kongo yo itabikozwa. Mu itangazo leta y'u Rwanda yasohoye kuri wa 19 yagaragaje ko ukwinangira kwa leta ya Kongo ndetse n'ubushotoranyi bugaragara, bavuga ko iyi leta yanze kubahiriza amasezerano ya Rwanda ndetse bakagaragaza ko bari gutegura imirwano. Ibaye nyuma y'umunsi umwe gusa abaturage bo mu mujyi wa Goma biraye mu mihanda bamagana ingabo za Afurika y'Iburasirazuba EAC zazanywe no kugarura amahoro muri aka karere, ibintu bigaragaza ko n'abategetsi bo muri iki gihugu benshi baba babyihisha inyuma, kuko ngo byagaragaje ko iyi myigaragambyo baba bayiri inyuma kandi bayishyigikiye.